Hi guys, may buntag no. So natakaroon diri sa Tagaytay. Atong ipakita nyo kung giunsa pagbuhat na itong bukag. So panaw karon ang panggiitan nga mamuhatay bukag. Sikat pa sa una diri sa Badyan no. Labi na diri sa Tagaytay. Si Tio Nestor ka English, saksi jud ko pag sugod giunsa niya pagkuha og kuan. Grabe kay dahil mga kagingking. So dili sayo ning pang negosyo ha gay nani. Tunok. Oh, dan tunok. So saludo tas mga mamatay bukag diyan no. So labi na ni Tio Nestor. Kung kinsa tong ganahan no makakita yun sa pagbuhat ng bukag. So padayon lang magtanaw sa video.
Bye.